Kakenhun Menteri ke Sorkar Pedeng kala menjur ban IA ya kijingbam kum ukhau bat kiwei hapo jong ke National Food Security Act hadu unok pra jong usnam arhajar arpulai. Habakren ya kene Menteri ke Sorkar Pedeng bapet ya ketenat Consumer Affairs, Food and Public Distribution Piyush Goyal uong bakumba praphuai point lai pesan klor ngut kinong yo mentoy kinyo ya kabam klem dahap ban siu pisa. Menteri Rang Bakdo Kariu Narendra Modi uong baka pulih putih kandai ke nongrem na kebenta banwan ra ke jengkelah ha ke emlang salang ha ke amrit kal. Menteri Rang Bakdo ula kren ya kani ha ke jengelang bahnyo pusan jong amrit mahotsav Shri Swami Narayan Gurukul Rajkot Sansthan lingba ke video conference minta kesni. Menteri Rang Bak ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma minta kesni ula pentiknah ke yung dorbar tauan baka jengjaya siat ke belajah mukro ke balong ke snong hagitan kaput ke Meghalaya ha unai wing mentau snem kadai tang namar ke jengya daya lede bat banyadaru ya ki jengden jeng em jong ke sorkan. Arna ke shispa ki break bawanda ke lingsun na syabari kin hap banle ya ke random COVID test ha barok ki kat lingsun ha India ke ban sedang naduk mentak sni. Ketenat Civil Aviation ke Sorkar Pedeng kala syem ya ke nikarai ban pendunai ke jeng sapriang jong uknyang jingpang bathamai ha kari. Menteri Rang Bakdo Kariu Narendra Modi unyasam ya kisembok perkat jong usha kinong shong shnong kari bat kumju ki basyabari ha kaman ki bat program ha All India Radio la syai kesni ha kapor khatwai bejin min step.